Triber haibagi si 7-seater ne magi price segment je aduki matik akhoi Maruti Suzuki gi akhoi XL6 ka compare tawdu so sine hena makha haji honge go mogi makha da leiba adugumba keno ne ado mase 1 liter ne mai engine power je go ado mase 7-seater koi MPV segment da leiba adu magari makhal ne go mase aina ngasi mayam da haje ga dawje asi kari karma maramda haibagi si consider tawba yabage haba haibagi keno do ne wari do ne go mase hanbada look wise yengbada dum fazare bagi dum road presence dum yengma nuai ni ko kari adugi mathakta mo bagi ani subda mage looks ki lower matung da mase eno da mu ya paganda bagi price point di yang paganda sumu mase adum yaiba any 7-seater ngasi bawda bagi price point da yeng paganda sumaina magi price se sumaina name na phangba bagi sabe bagi showroom da bagi Kannaba lebje bagi masi Imphal da X showroom da bagi 6,01,800 tagi horaga 8,60,800 pawgi range da leiko XL6 Ertiga adagi Kia Karen sumaina 7-seater lebisingke amogi price ka yeng no disi yam tina hong ebo adugi matungda tuyu mathakta mo masina ani suba point over kanda bagi every any 7-seater da akoigi maningi chigi ro ani je sida phamba kanda comfort oina phamba nungai ba yaude bo adu ai sida am ta ucharake bo sigi magi phamba nungai bi chance adu thong ji pura akoigi 90 degree open oibi yabagi admaina leiba adagi haiba gari ji akoigi manungi keno ji magi sigi space to ai ji kakala ucharake ko sida paani ko asida paraga si aina smaina kitang sai chingwa kan matom dum auto follow ga ne wa mai le ga ne adu chichu magi nuai se loi lok thoke ju ya bi ne ai chingja te ba ai ji phamai to sini yong to ai 5.989 ko adum space yong fa leitra kucha space fa le ba aduga maning ro gi AC gi keno bo yawe ba mas sinuai AC gi keno ben maning gi passenger ni adu mi ni fazana comfort oina pham ngam ne sida adu seat ju height adjustment yare adu ga sida armrest ni yawre asi ke tam coin ki hapya su yawre ga adu sine maning gi comfort sumaina leiba amta ya thengna de ba ngasi wawda adu sigi price phone ri ya ga jo si yam tina ya ba gari oena ai gi mota hajeninge ado mayam gi kari comment lei dum haibiro si gari se 7-seater da kwaidigi maman price point di ngor kanda yam tina hongba aduga sagi pi riba mai facility maningi seat ki comfort adugi matik nuai ba haibadu oye ba sumaina tawani middle gi jo dum space dum loi lebo miyai gi adu yong ai tum akhatsara ke middle gi sumaina fadana lei to ye sumaina fadana khut lei lebo ba sigi matung dum maningi jong lei ne adu kam nuai ke yong adagi mo koigi looks wise manungi interior premiumness of visual mai price point yang kanda am satina phajaba dum makhalama oy ai tare adagi sigi AC vent maina door pillar dum hapsare ko second row gi sinamu sigi adu sumbaina koigi point ahum mari se si yengoro kanda haiba gari si dum consider to yabrai ne ju khalle ayu akhan ba hadu me hang sim haibiro magi magi sign la kenom yawri TLM design dum phajai ko driver si koigi family khadang chaw sing idamakta di dum yamna chana ba gari di oigadrai na khale ko aduga front lamp
ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇꯔꯅ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯇꯔ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯐꯇꯤ ꯔꯦꯇꯤꯡꯗ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕal NCAP ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯥꯎꯠ ꯑꯣꯐ 5ꯇ 4 ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯐꯪꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯅꯦꯟꯁ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯀꯣꯁꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯦꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯁꯤꯠꯇ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯂꯒꯦꯖ ꯄꯨꯅꯤꯡꯉꯒꯁꯨꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯟꯊꯔꯅꯤ ꯏꯟꯊꯔꯒ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯁꯤꯠꯁꯦ ꯃꯅꯤꯡꯒꯤ ꯔꯣꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯅꯤꯡ ꯔꯣ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯦꯕꯀꯣ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅꯁꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛ ꯂꯧꯁꯤꯟ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯅ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯍꯥꯞꯊꯣꯛ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯁꯤ ꯒꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯔꯤꯡ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯗ LED ꯂꯥꯏꯠ ꯌꯥꯎꯔꯤꯀꯣ ꯅꯝꯕꯔ ꯄ꯭ꯂꯦꯠ ꯎꯅꯅꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯀꯔꯤ ꯈꯟꯕꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝꯇꯪ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯖꯤꯟꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯍꯥꯞꯆꯔꯝꯃꯒꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯞꯆꯔꯝꯃꯒꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯁꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯠ ꯕꯦꯜꯠꯒ ꯍꯦꯜꯃꯦꯠꯀꯗꯤ ꯀꯥꯎꯕꯤꯒꯅꯨꯀꯣ